Kei te whai whakaaro ngā kaiako kura tuarua ki te poro tū, whaimuri ho i te whakatau a te kāwanatanga, kia whakapikihia ake tā rātou utu mā te kotahi me te haurua o rau noiho. He mea whakatere te whakaaro nei i te hui a te uepū kaiako, ara a te PPTA. Tata ki te rua te kautau a Chris Selwyn i roto i te akomanga. Hei tāna kua tino rereke, kua piere nuku kē atu te mahi whakaako i enei rā. Nā te urunga mai o te NCA, mai taua wā kua tino piki ngā mahi pepa hei whakarite, he tino rereke tērā ki ngā tau ki mua. Nā whai anō te pāpauri o Chris me ngā kaiako te kaumāwaru mano o Aotearoa ki te whakatau a te kāwanatanga, kia whakapikihia ā rātau utu mā te kotahi ira 5 ōrau i te tau tuatahi me te kotahi ōrau i te tau o muri mai. Profound disappointment. Grim determination that we must stay in negotiations for the long haul to achieve something better for schools, teachers and students. Kaore mātou i te apo, ko tō mātou nei hiahia kia ori te utu kaiako ki tērā o te utu oranga. Ko te hiahia o ngā kaiako kia piki ā rātau utu mā te whā ōrau. Kua tono hoki rātau mō etahi rā kapahaka, i te nui o ngā rā whakatā me ngā wā tina ka pau i te ako i tērā mahi. E ai ki tēnei prehi tini, kua korikori te kāwanatanga i te kapahaka, engari atu i tēnā, auare ake. We know that teachers are leaving New Zealand to go to Australia, to Canada, to the UK, to Dubai, where there's quite an active marketing campaign or recruitment campaign, if you like, for those teachers, and they're going to much more highly paid positions. Kaore te PPTA i whāki me nā ka porotehi ngā kaiako ka hore rā nei. Hei te mane e tū mai nei putai i a rātau te whakatau. Ki ngi kiriona, te karere.